do wizona over LMNS egbefe agbasa eji mizi agbasa ekosro mi degbe fegbe e mi gazan fegbe ekosro nto soro remuti yeyi emela deko onye jijo manya gbolo adenu jijo so mako ve na hajijiye drum fiela ma jihama be dosi one wonamta jiare le nye jijon ejine jijon enye mi degbe fegbe fe nkpe goma fe gbagba yike me kpo dejesi me kpo dejesi be mi degbe fegbe ele zo de mazon nkpe ma vlododo ma asi chuon kume ma taflache egbe chichi gbogbo ma ikawe be fegbe ano nkpe ma goma me kpo be egbazon fifiene eyide didife yavala oji nkufufu yavala oji onye internet social media la na yide TikTok fegbe le kpedem le gama ko le gbedem na yide Facebook na yide YouTube yeso vient de yen me le pona na ma kake TikTok ko o akpe mi le doji we le doji fifie wo ha be ameyo o menye evie o ha le nkonyu le mi vie o tita na o te fada ko dibe ya lo be onye vie o ayoko de kakpo de tugbe o mama o to gbe o de vie o nyonu o nchu o mi le doji akpe ekie akpe de pe me va konple jijo ebe me kpele de mi de gbe fa giela ele gbedem azon to hajiji o me to nufofo o me to nungonglo o me o mi le doji akpe be fifi azon ameyo o nye vie o dejesi azon be a o amanku ta o mi ha mi nya ye ta ya we ma wo gbe ko mi le bubru do mi le jidefo muti don le glomazon o la fe kplegbe sian le dro o de kpli amanya o de sian ni we le doji ke fifi azon me kpede sian be ameyo nye vie o me chove gbe ko de do wa de kama chan fifi azon la o le o fon ko yo mtele o ko muti azon gbogbo to o akpe mi we le doji mi le fe gbe zan le fe gbe do ke so ku yin dodo memi la la be enye ganye kokutie ga ku yin to ko chaka ple English gbe bubu o awo ne mi asolo do memi la ha mi le doji lo akpe ejiare le nyeji jom le do yu mo ko mi le wonta le mi evie o fe vivi nye fe si je ho ta vivi to mi de gbe zame mi le doji me pe de jesi mi le doji ke wa me mo po enu le dolo wa me ta fla che nkuma me po vu na o hade ko ve gbe ganye nkpe na wa me cho do ki o le yo wo no be za ve gbe za o de gbe me mi zen pe me ga no mo mi viore mi hwasi ni bia mo hwasi aka mi adale mi toji egbe ye do o na sanye megbegi ye anu do ma hia no se quick vi o la o fa gbedom eke blu nyamle nye de gbe dom mi de gbe mi azen pe ma no mote ale mi le dojire kokoe na yawe ma obere mi le onyonyo ma ho mazo evegbi ya satan bi akpe e we le doji ayeko dono we le doji ne ele zama we le doji ne me le zama la trososu akpe ne mi le vegbi ya zan ti nkpe ma no moto ya zon ayeko ne mi eta ko meva le yi me ma dakpe na ple jijo ma dakpe ne mi vi o ple jijo nyonyo ma ne ga nyon fifie wo cha mi azan vegbi nyon ne mi azan vegbi keke me godo na kpo ase asron azan nya zene ngongolo me nu fo me nko chocho wo me ale wo degbe la pe na wa chambo bo degbe ko wo to we o anu jojo do la mo bo degbe nti wu to o anya kan ma ta fla chero egbe chichi ma nkuma macho enye ma ta nyonyo ele avande akpete fakpe ewe le doji enye be viviti ma le ogbo woga kwasi ko nkuma cho na degbie o fi be le bubu dambu bo degbe nti cho to wa ka we le doji se ne le na mala trojime ala be mi le ngoyi fifie mi jo mi nyon
wa me ha kwedo do ko ji le boblo dom be ha ye ma do akpa ele ji mi azami de gbe fe gbielo mi azami de gbe fe gbielo ka fo va le yi male mo ko se be won ha no po na no yi de TikTok ni na po fe gbiela ano sem le gama aka me yo manye vi o ha o dumi taro ha e ko juro na lo na le fe gbe na won ko na kede fe gbe ni kenti ko no won nya ti o yi kenyu chuchu yi ken comment ko na gele me na no ha ko na kpola akoya mo won le gama be o egbe nya sene yo juro yo anye ne bi ade soro na ye bi ade vi o ye ne bi ndudu la vi na nko keme ade nko de ha le mi nti e kame o mo si bi anya ne mi atro mo gbede kama o se nkpeme ga nomo awe le fa gezaga awe la zen amu bu mazam bu degba ha fi o yo degba mala ma nwuti o de awe la zen akpe ni le doji mega nye be ka fu ota ko wa ga he megbo awo de wa ga ture jibun akpe tefe akpe le fa gezaga ta yanga dogo